अस्सलाम वालेकुम थुळा फुटबॉल मुबारक देहास फंसवी हक एमे बेफुलो ना मारो बादनवंग मियदो मी कुळे मिदनी थुळा फुटबॉल मुबारक देहास फंसवी होगे सेमी फाइनल के देवना मैच मी मैच का बदल मी कुरनी ग्रुप स्टेज के एव्वना गोवे टारगेट फुटबॉल टीम आदि देखुनु कम्मति देटीम के कोलंतरीना सदां कोले होंगेदी मी मैच के शरफर मेहमान अहमद शियाम गारी हों वरंग अदोबेर कमा के दी धन्यवा और मैं भी धन्यवाद लेनी टारगेट फुटबॉल टीम के फुरतमा 11 कोलंतरी जर्सी नंबर 1 ईमान मूसा जर्सी नंबर 7 इब्राहिम सिना जर्सी नंबर 5 अहमद नाइल जर्सी नंबर 5 अबू बकर रुशदान जर्सी नंबर 9 अब्दुल्ला तहसीन जर्सी नंबर 12 मोहम्मद फासिर जर्सी नंबर 13 ईमान इलियास जर्सी नंबर 21 अब्दुल्ला मोहम्मद जर्सी नंबर 26 मोहम्मद रशीद हसन जर्सी नंबर 47 इस्माइल दाऊद जर्सी नंबर 7 हसन राइद मी कोच के मी टीम के मैनेजर की इस्माइल रशीद कोच अहमद शाहिद असिस्टेंट कोच मोहम्मद शिहान और मैं भी धन्यवाद लेनी देखुन कम्मति के फुरता मेकार कोलंतेरिंग जर्सी नंबर 10 मोहम्मद सीमान जर्सी नंबर 5 अयाज अहमद जर्सी नंबर 7 हयान हसन हुसैन जर्सी नंबर 10 आदिल अब्दुर्रहमान जर्सी नंबर 9 इस्माइल रशीद गोलकीपर जर्सी नंबर 22 अदीम आदम नसीर जर्सी नंबर 25 मोहम्मद नाबिल जर्सी नंबर 26 मोहम्मद नौशाद जर्सी नंबर 31 इब्तिशाल अब्दुल रहीम जर्सी नंबर 50 फाहिग हसन अब्दुल लतीफ जर्सी नंबर 50 नुवाइंग नसवान इब्राहिम जुबैर मी टीम के मैनेजर की मोहम्मद रशीद दाऊद टीम के कोच की मोहम्मद फजील अहमद असिस्टेंट कोच अब्दुल्ला फवाज कहा तू जीता हाँ मिगड़ी रेडी बोल रहा अरे विवाह तो कुरिया में नहीं मी मुबारक तो के हाथर रेफरी के तेरे हुसैन शिनान के फरातों मोहम्मद रऊफ हादिया कुरा टी शर्ट आदि देहा से कावी हो गए शिनान के सोयकोफवा फीफा के बेच एमे बेफोलो मोहम्मद रऊफ पूर्ण तारो ही बेदनवा
Assalamu alaikum. Thulhaa football umbara dehaswan saviuge semi final devana mecha me habe interna marhaba danam mechkan badda kurani target football team adi dekunu KANMATHI mechakul matlaru baratge final ge sida jaage club thol heden iye kashavar koffa mi wani final ge faujaga mi mechun molo team ka libigen dani adi pahakodanje target football team ki group B ge evan team kan group stage ka kono demechu se team kamiyab koffe dekonu kamacha badala dekonu kamati group A ge devana team kono demechge teren fulata michum badena devana mech kamyab kofani mecha de team kuri matlar de team ge starting edon ga komisare ge badala tek amne pa fenigende maton target team badala daru team me faun kolom mech ge start kure kolon teringen ge teren ade tajibakar kolon tere Aishan Ibrahim sattu medu amna start ko fe noe ek badala ga sina start ko gen kolom me nani me faun kolom mech ga devana half ga badala ka kolon guti sina අනිකොල දෙකොණ කමච්ච බදාදාරෝ ටීම් ගයිස් බදදෙන් ඉබ ෆෙනිගෙන් දේ ගතුන් ටීම් ගේ ෆුල් බෙක මගාම ජෝසි නම්බර් 30 ඉන්තිෂාල් අබ්දුරහීම් කොළ මොනර ගෲප් ස්ටේජ් ගේ ෆොරත මිචක ඉන්තිෂාල් ඉන්ති ෆෙනිගෙන් දේ අනමස් දෙවන මිචක එන ෆෙනිගෙන් ගොස් ෆේ නොවේ මේ මිචක ස්ටාර්ට් කෝගෙන් අනික ස්කොල මුම් මෙන්නන් ද ටීම් ගයිස් ෆාහග කොල් දෙවේ ගින කුලන් තෙනින් තකේ ඉබ ෆෙනිගෙන් දේ ගතුන් dekonu kamati badala team ge captain ade tajribakar kuluntere ade abdurrahman ade team ge forward line ga rajye ge fuduna mole futsa ek kuluntere aya ahmad aya alman na fenigende target ya badala team ge forward jozi number 12 muhammad fasir faate me ogutu me fahakan as tafat molukul me faate ge farad alman na gina mubarak hoga fenigen gosfani me ko mechuke kolum fechige mide target team kolum fechi Hasan Raid Nail අනිමෙති බෝල කොන්ට්‍රෝල් කළා මෙතර මේ කෝනේ සීනාය බෝල ගෙදිගේ මිදේ නවෂාද් බෝලයක් එර බෙර ෆොනවාද හැමදාම මේ පාරු කොද මාස්නේ මිදේන කැරි දෙරා ටකෝ කුරුමායකෝ මර හානේ එංගදකෝ ෆොනවාද Adil මෙතරින් බෝල් හොදා කාර්ය හොර කුළුන්තර ආකාරයෙන් අර මච්ච ජෙද අකුරේ ජසයි බෝල ටීම් ගේ ජුජු නම්බර් 22 බෝල අකුරේ දාමස අකුරේ නමස් අදීම් බෝල අකුරේ දාවලම් ගේ තෙරේ නාතුම් බෝල බේර ෆමනි ගෝ කුර්මති ජොම ටාගට් ෆුට්බෝල් ටීම kai sadil metterin bola win kurumga me faun kulu mechge sadege faratum tafat kulu me fenigen dia siman team ge fahata hassan intishal kure jasai bola nawshad devana fana ka intishal me kulu name sena lim ge kuring taga team ge kulunterin bola hoda kure dalum terega nawshad fonwadi bola beero efa mi wani taga team ge ismail daud faga jifa bola beero vikama referee ma fani Ayan mifar kuri daam tere gena fato isma Daud fao kuri me faun kulu mechuge Ayan ge farato molo kulu me fendigen goswe dekonu gama team ge jehun kuri fonwada bola karega team ge mettere kulu man siman me hori Simano ere thara naga di bola for team ge kuluntere kanu di midi go keep bola difa ko Mohammad Rashid Hasan mod kore fonwa Farul Sadil bolu metere jesa sina team ge ari match awshena tum bola hoda dekuna kom team ge full back Nabil fonwa di bola ari matin beera midi
Taushin teamge Mettera Iman kore jasai bo ankavis tekunu kam teamge kultere Adil bola ko Mettere Aya Hayyan Mettere Jeheda mi faro Intishad Riti bola yang ari macam mikun Intishad ari mati mi faro fonwadi hamada ki ipa bola difa ko pawan Aya de kuluntere kare masako aya kure merne aya kure jasa bola Adil amai sena nudibi bola bera me de takole bar de me aya jasa de bun dekunu kam team ge elu team ge Adim bola kore dam tere ke fara Iman bola mi hodi man kore dam tere anakas deon fara Adim veti gane fa bola beer kolla afani Rashid fonwadi bola ina karenga Naushad block kuri Aidon target football team ge Ismail Dawood Intishal karen kuri dawlum ge teregen for Siman bola hoda Naushad Arimatin kuri jasa di bola de ona fahara gelli ge midi Kais Naushad faharo Arimatin kuri dan ulum ge terega Naushad atun e bola bere famimani Jo fashage de team ge faratus daadi hamamun kolme kam dekunu kam de team tangola boda teku garangala fenege medani Hassan Fatum bola hoda team ge Simanu Naushad meduranga hisam kontrol koda metera kolum bola Adil la gelli ge midi Sina kure damte danakas deon fara Naushad team ge Fatun Simanu kure jasa bola ena kure mete ge hore Ismail Dawood faga jihifa bola beere famimani Simanu Dawood tego kofa bola brosirna ka Intishal meduranga kari Kuria fonwadi bola aya ibara aya mi faharu bola mi hodi area tereng aya hadis aya fahata area tereng jage hoda masai kuri tandologa dembe Sina bola kuliya kolla afani aya dembe rangala fursate area tereng dibigen dia Abdullah team ge Fatum fullback Ahmad Nail Kasina Nail kuria fonwadi bola block wege midi Hassan kuria jasa bola Ismail Dawood kaya ge jihifa bola block wege midi elon dekunu KANMATHI Intishal Siman anakas Intishal mikon bola fang arimatin kure jeda kure fonwadi bola mi faharu Shdanatu mi fara dim bola hodi namis deon fara raid bola fahata mikoni
ආදිල් දෙකොළුන් තෙර කාරින් බෝල හොදා ටීම් ගේ හයියාන අදීම් අනිකස් දෙවන පාර මෙතන ජෙසයි බෝල රුෂ්දාන් බෝල හොදි ෆාටේ තෂීන් කදාලම් ගේ තෙරේ ගෙන කාරේ දැන් අබේල් බෝල ක්ලියර් කොල්ලි නායිල් ටීම් ගේ ෆහතුන් කීපර් ඊමාන් ෆහතුන් කුරිය ෆොනවාදි බෝල තෂීන් මෙරණ කවුන්ටර් අටේක හරිමතින් බෝල කොන්ට්‍රෝල් කළා නබේ කාරින් ඒරියා තෙර වන්න මසෙක් කරේ රංගලු මසෙක් දෙමේ මමද නබීල් ගේ ඒරියා තෙර වනුම් ගේ කුරින්ට කොෆ කෝනර් එක බෝල බේර කළා ආෆනි ටීම නිල්ෆයි කෝනා ටීම් ගේ ඉස්මා දාවුද් නගාදෙනි නගාදි කෝනා එරිතෙරේ හිමාන් බෝදුන් ජස්සාදි දෙකොණ කම ටීම් ගේ නවෂාද් බෝල ක්ලියර් කොල්ලි මෝඩු එරිතෙර මිෆාරු නගාදේ මසයි කුරි බෝල මාමතින් බේරම දේ ටීම් ගේ කුළුන් තිරේ කරනු දිවි ගෝ කුරමතින් ජෙහම දෙකොණ කම්මච हसान इंतशाल कुरे जैसा है बॉल में फारो नौशाद दे बॉल में से कुरे ना में से ना तुम बॉल बेर फमी वनी आदिल මෙතන බෝල හොදා කාර්ය හුරි තහෂින් කාර්ය අරමුච ජේදා ටීම් ගේ නබීල් අයා මෙතන ගයිසාබම් බෝල ෆැන් කුර ජයන කරගේ ඉමාන් මෙහුරි කුරේ කුළුම් බෝලෙන් අදීම් මෙරණි අදීම් ගේ කුරේ මේ ෆාරස් නායිල් වැටි ගණි ෆ කෝනර් එක බෝල බේර කොලි දෙකොණ කමතේ කෝනා අයා නගාදෙන් අයා නගාදි කෝනා මේ ෆාරෝ මේ පෝස්ට් නගාදේ මසක කුරි බෝල බේර ෆනේ ගෝ කරමතේ ජෙහම ටාගට් ටීම සීනා पूरे दमतरे गए ना तो गली के दिया बॉल नौशाद बॉल मेरा नेरे तेरे राजकारी फनवादी बॉल राज फागे जिहिफा मिफहारो कॉर्नर का बॉल बेरे फमिवन දෙකොණ කමති ටීම් ගේ කෝණ සිමානු නගාදෙන සිමානු එරතර නගාදි කෝණ මේ ෆහරෝ මෝඩ බොදුන් කුරේ ෆොනවාදි නවෂාද් අරමතින් බෝල් කොන්ට්‍රෝල් කළා කාර්ය හුරි මේ ෆහරෝ නාය කාර්ය බීඩ් කොෆ දෙවන ෆාර එරතර ෆා පෝස්ට් නගාදි බෝල සිමානු ෆොනවාදි හමදා බ්ලොක් වෙගෙන් මිදේ සිමානු ෆා පෝස්ට් නංගල ෆුර්සතෙන් නමස් නංගල බ්ලොක් ෆෙනෙගෙන් මිදේ ටාගට් ටීම් ගේ කොළු තිරගේ ෆරාතු فار هيان كارن كوريدان اولمගේ තෙරේක සිනා මසකි කුරි හයන් ෆාග ජීෆ බෝල බේර් ෆනේ ගෝල් කරමතින් ජෙහම ටාගට් ටීම් රුෂ්දාන්
Right, the Farum Korean Arimacha Fanwa, the ball team, full back Nile. Korea Fanwa, the Masakuri ball of block again with the Adi, Aya, and Ruslan Horasili. Target team gave Fahatu, central defender on. They couldn't tell him as Fahaga Kolanje. Fariti ball is in Agafarat and Taushin, Arimatin ball control, the Anakariga. Nabil Masakuram then Taushin. Team game, Meter Abdullah. Smith Daud, Ereter control the Anagadim ball of Mifaro. They may Smith Daud ball of Masakur and offset Magamaka Hurmaka, the Isman did the Nagafman. Bola Tanaga Sapala Korefona Bola Adil, the became the Adil Aya Stan Kar Koredam Sekurina, I fat and as ball ho Darimatin Berkola funny. Taushin Team game Meter and Abdullah Sina Sandao Dona Casina, then just about Madu just said on and then we couldn't now shot for no the ball a bear midi go Kurmatin Jame target team. Adil Korea Fonwa the ball Adi Mere Terengasadi Devana Fara Sadima Fonwa the ball go get Terengamaze Midi DHEKUNU KANMATHI lead Naga for Mivani Mechuge Sola 1 minute ga team ge Josie number 22 Adim Adam the Adil ge para reet ball Adim Fonwa the bola di Mere Terengasadi Devana Fara Sadima Fonwa the bola di Mere Terengasadi Devana Fara Sadima Fonwa the bola go get Terenga Fasage DHEKUNU KANMATHI Nagala Kulamunga team on lead Naga of memory. Guys, Kulum Fashag and target team on team Gaiman Abdullah right team Arimacham Mikurni Mod Bola Fang Arimatin Kurejeda Nagade Masai Kuri Bola Siman Bola Hodi Hayan control Kola Midraga Kari Meterang Adim Kurejasa Bola Siman Merani Siman Warang Husko area Tera Ride Kari beat Kola Masai Kuri ride Bola Horasili Simana de Merangalo Fursate Libig India Iman Kavis bola Winkoffa. They're going to come the team get now. Shad Kuredam Sam Faras Urahaka begin the ride. Nah, the team gave out on Rushdan. Metera Abdullah Kule Masakure ball Mifaro and a Gadig Midi Siman Bola Hoda Kure Fonwa the ball and Aya Merani Aya Arimatin area terem bola control kolla ena kariga Rusdan Chagen hodama se dekolun tere kar dan kole fata jeda aya mi far fonwa di bola tiri ne post okay ipa rangalu position ga hure bola difa kofawani
فهات الجهيدا دي كلن ترى كاري مسا كوفا فنوا دي بوله كيبا ورانغلا بول دفاع كوفا وني Ashwan warangala bola ngara bola beer ko michka di mihata nang ar fa athe ngimme rangala kulume rangala ene supply kodde vi fine no michka mihata nang ar Hayyan Adil Ayap Nalkari Anamati Mitera Jehida Hayyan Mifar Adi Madian Jasada Masakuri Bola Rusdan Ho the Hoda Kuria Kulumbana Adil Bola Vinkura Masaka Mikuran Adil Carrier Kulda Carrier reach a bit of the Devanafara beat Koda Olumga Terega Mifaro Iman Teku Kuri half game Medaka Hisabu Jehmedi Big Midi Iman Kuri Teku Bola Jefavis Adil Ayang Eruma Kure free foul the Family DHEKUNU KANMATHI දෙබිෆයි ජෙහොන් half game මෙදක හිසාබුන් අය කුරිය ෆොනවාන් එරේ තෙරේගේ ටීම් ගේ හතර කොළුන් තෙර දෙදී එරේ තෙරේගේ හයාන් හොටෙලා මෙවරි අය අදීම මිකුනේ එරේ බේරෝ අදීම කාර්යවල කොළුන් තෙර කාර්ය බේට කොද ආදේශ අදීම එතන ඉස්මයි දාවටක කොෆ බෝල හෝ දිෆාටේ Counter attack Korea deve Thomas Eke Koraman and Saka Tereng Adhikari Bola Hoda this part support a Kuluntere Netuma Bola Hod Koda and the Kuluntere carry beat Kofa Koreman at this part a bear me far for Noa the Hamada Parane keep Isma Rashid for Sekamak Bola the Far of a Ayap team game metera Jasada Masakuri bola tangula manu Jasana kon Hayyan bola hoda Hayyan angala ball hole ko da kar kuluntere kari Masako from Mifaro Simano afke meteka hisabu shot kori vipa bola difa ko from moni Now shot Kure Masake Kuri bola tangul dura fon wada muni right bola ho the team ge mettereng Iman Nail Kure jasa bola far block ge midi aya bola counter attack kuri angara Masake kurane aya ena karega Iman mehuri metter jeda aya team ge arimacha kola Masakuri bola modu wara rangala read kofa bola ngara arimatin bola beer kolla mani ellon DHEKUNU KANMATHI Intishal Simano Kore dama sai kore darolo kade me modu bulok kori Simano atum bola bere famani fate Korea fonwadi bola arimatin faro Nabil bola clear kolli Ankas fate ere beer mi faro fonwadi hamada amatin beer midi
Hassan Intishal Arimatin bola control koda kure Jesai bola Ayan Siman Medutere Team ge fullback Nabil Adon Hassan bola fan kore je Adis Nabil Adim Dim Arimatin bola control koda tiri-tiring eretera horas kodde masa kure bola block wengo samani Now mi far bola win ko for team ge Abdullah Ruslan Sinami far kore dam teregen fahatunga Adil fa ko for mi Taushin Arimatin bola control koda mi faro ere tera nagadi bola ki ipa bola difa kori Intishal Yan far return bola kule mase kori Ismail Daud bola hoda kure Jasadi bola merangala ponwa anude midi Naushad Shad mi faras kure Jasai bola geldige midi Fate kure Jasai bola Taushin ere tera wanuma ku mi faro Ayan ko ada Hassan ana kare mase kuri Taushin ponwa di bola go damas ne bera midi Guys, kolon pasha ke Hassan team ke fullback Imtishal kure fonwa di bola Ismail Daud block kuri tanon Ismail Daud atum bola bere fami mani miyako water breaker ka refi kodu medu kanda da fane mechuge 26 wana minute ge kolon kore medane eke someg ge natijan dekonu kammati kuriega team ge hame kanidadu kame kodi fane jozi number 22 Adim Adam Water break for kolon pasha ke Hayyan kare kulita kare bit koda kore idda mase kore tanu Hayyan atum bola bere fami mani guys Abdullah Iman ere telefonwa di bola Siman bola kure Jasadi Daud Tishal kare Tishal dene hora sala fani this is my Daud team ge tangole fatum captain mode nagadim bola arimatin faate bola me mase kurana mase nanodi bola bere fami
Rushdaan Faatun kure fonwa bola Nabil Bomati mi farut Hushin adi bigande Hushin Kare kuntia kare beat golla eretera wadefa Adis Hushin kure dam tere ena Faatun Adil bola come serga se kuri dandologa demme Hushin vettuni Hayyan Simanu bola control koduma kana bola gedige midi mi faru taga team ge sina eretera nagadin bola faate control kolla fonwa hamada go ge terenga mas kolla gen mechuge 31 minute ga target football team natija ever go famani sina ge wara reed hurai faate demme itu bara ku control kolla bola go ge terenga mas kolli faate rangala supply koddi full thama bola ge na goal score kofa me mani Padada sina eretera nagadin dandi olaga ara reach arun control kolla go ge tere bola mas kodi demme faate Convergence Iman kure fonwa bola imtishad armatin control kolla kure menani Tishal tiri eretera nagadin bola aya limge kurin keeper warangala read ko fa bola difa kuri demme Ismail Daud Sina Ismail Daud kure jesa bola faate Ashwan karin kuri dama se kurani faate arima jehda mi faru naga dema se kuri bola ma durum beera midi Intishal kure fonwa bola block ekam desme Daud bola hoda faate re beerum Kari kure Ashwan bola hodi hoda arimatin bola beer kolla fan Kar intishal foul kofa me mani Ismail Daud atum bola hoda ngulum ge terega jehome libege mide target football team Jehon kure fonwa ni Sina bola kare hotida mi hori Sina pa post nagadin bola mi far faate limge kuren keeper kure nukum bola punch kolli Ashwan mi far kure jessa bola gedige mi Ismail Daud Iman hari match jehda area beru pata kule masai kure bola shade bola hodi mas ena bola arimatin hodi beru fane elon target team Aya Mereka hisab mesin karin kure jeda kure fonwa bola adi control kolla Naka saya den return bola kule masai kure aya ge fahata kule woni Sina bola hodi faate team ge arimatin Ismail Daud kure fonwa di bola intishal mi faras bola do hoda fani Hayyan bola fam meter jeda adis Hayyan support kulun tere netuma go mi farena bola gedige midi Ismail Daud Abdullah Iman Hushin meteren bola control kolla anaka Simana arimecha dema se kuri bola ma bara jasa da unena nudi bere matin bola bere famoni
ade dekonu kama team ge fahata kolumganna jozi number fasula snow and ashwan ibrahim zubair komisari gane avegen area terege shinda mene kene farwa dinama referee kolum edu adimi cheke tiris fast wana minute ge kolum kurem dene ek ge natija ekon de team ever Naushad Adim Sina carrying bola hoda Harimatim Masekara Netano Sina foul kofa mewani dekonu kama team ge jehon kure fono aya bola carrying Nyako badale migennani kuren aniyavegen febi dekonu kama team ge defender first ola snow and ashwan ibrahim zubair ge badalga jozi number 23 mamun rashid kuren guti aya fa poster nagadin bola mi faro demme simanu bolen eriru bola be refameni go kurmatin jame Mamoon kulan nugutma akmar imtishal center defender ke magama kulan full back Mamoon Hassan Mamoon team ge metera mikone Siman team Garimati Nabil bola kure merani Nabil Harimatin bola fan kure jeda nagadin bola mi faro right bola control ko da bola clear ko di bola ko dum tere de makare dia Naushad foul kuri Kalau fasage taga team ge fullback Nail Fate
තහෂීන් දෙවන පාර ෆාටේ දෙන ජසයි බෝල මෙතන කුරේ මෙරණ එරතර වණුමායක වෙන කාර්ය දෙම් තිශාල් බෝල මිහෝදි තිශාල් අතම් බෝල බේර ෆමි වනි කෝනරේ ටාගට් ෆුට්බෝල් ටීම තහෂීන් හරි එරියතර නගාදි කෝන තිශාල් මිෆාරස් බෝල ක්ලියර් ෆෝදි අබ්දුල්ලා හරි මච්ච කුරි ජසයි බෝල රායිද් ඊමාන් මාන් දෙකුළුන් තෙර කෑන කුරේ ජේදා එරියතර තහෂීන් ජසා දුමා කන ෆාතන් අන අබීල් මිෆාරස් කෝනර ක බෝල බේර කොල්ලි प्रथम हाफ गए 40 मिनट के खुड़ो नहीं फमने बाकी 1 मिनट के खुड़ो फाटे रेबेर कंट्रोल को दफनो आधे हम दाना शायद क्या है कि जीफ ब्लॉक हो गया मिदी आमोन रिमतिन कोरिया फोनो आधा मसे के कोरी बॉल बेर फने एल्डन टारगेट टीम अब्दुल्ला हरिमतिन बॉल कंट्रोल कर मामून कार मिफारो एरे तेरा नगा दे बॉल ने पोस्ट शादे में बॉल ब्लॉक करी सीमा ने फरन करी जैसा बॉल कैस गल के में दे इसमें दाऊद ने कार का मोड सूरी हमें जैसा बॉल हरिमतिन बेर सीमानो कार पूरे फनवा दी बॉल दिबे हिसाब का टीम के कोणते ने कीपर बॉल में होदी सीना टीम गैरमती नाइल पूरे फनवा बॉल फरस फाटे कीपर सर बड़ा कुरी के जैसा बॉल कीपर बॉल दिफा कुरी एल्लु मक्का बॉल बेरा गोसवनी तहशीन हरिमति मिफार फोनवा दी बॉल गोल हुरसे के मिदी टीम के कुळुन तेरे कनु दी गो कुरमतिन जे हमें देखोनो कमच रशीद सीना कैसा आदिल बॉल है को मेतरिन करे में आदिल करे जैसा है बॉल ब्लॉक हो गया में दे रुशदान फातो टीम के विंग का कोलम ना तहशीन सीना करे जैसा है बॉल में फर दिबे हिसाब का टीम के कुळुन तेरे को इंतशाल फातो अमोन कुरे दम से कुरे ना तुम बोला बेरे फमी वानी मोड कुरेंगे दी बोला सीना मित्र का कारी ना कारी का आदिल मिहोरी कुरे अब्दुल्ला नगादिम बोला मी फर्स्ट टीम के कुरुन तेरे कनु दी मिदी कीपर बोला दिफा कुरी आया
atom mi far bola gedige midi anka simtishal simanu Saka bola hefa encourage de kolun tere kan encourage dama se kore tano Ismail Daud fauk of mewani kolun fashagen Adim bola control koduma kana fatun dia right bola hoda kure velli bola mi far paate merani nama is paate bola masake kure offside maga mega hurma ko daisman dida nagafan Tekunu kammat team kolun fashagen team ge Hassan bola kure mena midurunga hisabu bola hefa kure jeda aya arimiche de masake kure bola modu bola clear kolli Taro Hassan bola hoduma go Abdullah fa kure midurunga kari jame dibige midi 41 minute ge kolun hamave itur waguto egotuga 2 minute ge kolun referee dakkafan එකෙක්ගේ නතිජයකුන් දෙචීම එවරු Hayyan Simanu deme Hayyan karide Abdullah Faukuri kas jahme dibige mide target team kulun fashagen aya kore dam terege Tahshin bol hodaf kore merani Tahshin karen adil block kore bola Nabil aya na kare bar reach bit ko dar matin kore da masay kore tanon aya tum bola bere fami mani Tahshin ale matim bola fan kure jeda kure dam terega mi far de kono kam team ge kolun tere Nabil aya desaya bola fan metere jeda arimache fonwa di bola Naushad tankola dura fonwa de une ere beer bola control kolli ero Naushad offside maga megga mi hori Mianko furtama half ge kolon emege midi furtama half ge kolon emege midi ekege natijayakun dechime barovegen nishfashagen dekunu kamati lead nege team ge jozi number 22 adi madam kamem ko dinadayako ek mege fahun tage team natijay bar ko fami wani faate kamem ko dinadayak adi mechuge devana half as on the phone na kodere ko terege live commentary ek badal kola
jahani mammalugo kulivaru tula namun footballan kulivaru mubarak vidanahen ita kulivaru foriga pihifan savis aw magtake kotadeni ujala ujala ಕುಳಿವರು ಫೆಶಿಮಿ ದಂಡು ತೆರೆ ಹಾಮಿತಾ ಫೋರಿನಗ ಕುಳಿವರು ಮಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಉಫಾಲಿ ಮೇ ಮಿರುಗ ಕುಳಿವರು ಸಳಿ ತುಳಾಯಗಿ ಜಹಾಮಿ ಜೋಶುಗ ಕುಳಿವರು ಫೆನಿ ಮುಬಾರಕ್ ಸಾವಸ್ ದೇನು ತಿಡಹಿಗ ಚಾಲ ಚಾಲೆ ವಾನೆ ಹಿಮ್ಮಿಯೆ ದೆ ಫಹುರು ಜೀಲ ಫೆನಿದ ತುಳಾದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂಡು ದೇಶ ದೇಶೆ ದೇಶ ದೇಶೆ ಫೋರಿ ಫೋರಿ ವೇದಾನ ಆಶೋ ದೇಶ ದೇಶ ಫೋರಿ ಫೋರಿ ವೇದಾನ ಆಶೋ ದೇಶ ದೇಶ ಫೆನಿ ಮೊಳು ಹುನರು ಕುಳುನ್ ತೆರಿಂಗುವಾಗ ಮೇ ಫೆನಿ ಹುಮ್ಮಿದು ಮುಬಾರಾತು ತುಳಾಗ ಮೇ ಮಕ್ಸದ್ ಹಾಸಿಲ್ ವಾನೆ ಗಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀ ತುಳಾದು ಅಮಾಜೆ ಗಮೆ ಚಾಲ ಚಾಲೆ ವಾನೆ ಹಿಮ್ಮಿಯೆ ದೆ ಫಹುರ್ ಜೀಲ ಫೆನಿದ ತುಳಾದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂಡುಂ ದೇಶ 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 ಫೋರಿ ಫೋರಿ ವೇದಾನ ಆಶೋ ದೇಶ ದೇಶ ಫೋರಿ ಫೋರಿ ವೇದಾನ ಆಶೋ ದೇಶ ದೇಶ ಎಕುವೆರಿ ಕಂದಕ್ಕದೆ ಮುಂಬದಹಿ ಗುಳುಂಟಿ ಮುತಕುಂ ಎಕುವೆಕಿ ವಾದಕಿಯ ಮಿಯದು ಮಿದಂಡುಗ ಲಾಮಸೀಲು ನಮೂನಾ ಫೆನಿಗೆಂದಾನೆ ಮೊಳು ಫೆಮ್ಮರು ಹುನರು ತಕೆ ಫೆನಿಗೆಂದಾನೆ ಫೊನಿ ಉಮ್ಮೀದುಂ ರಮ್ಮನ ಹೋದಂ ಫಹುಮಿನಟ ಹಮಯ ಕಶಿಂಗಿ ಬರುಲಾನೆ ಚಾಲ ಚಾಲೆ ವಾನೆ ಹಿಮ್ಮಿಯೆ ದೆ ಫಹುರು ಜೀಲ ಫೆನಿದ ತುಳಾದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂಡುಂ ದೇಶ 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 ಫೋರಿ ಫೋರಿ ವೇದಾನ ಆಶೋ 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 ದೇಶ ದೇಶ ಕುಳಿವರು ಫೆಶಿಮಿ ದಂಡು ತೆರೆ ಹಾಮಿತಾ ಫೋರಿನಗ ಕುಳಿವರು ಮಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಉಫಾಲಿ ಮೇ ಮಿರುಗ ಕುಳಿವರು ಸಳಿ ತುಳಾಯಗಿ
ಶುಗ ಕುಳಿವರು ಫೆನಿ ಮುಬಾರತು ಸಾವಸ್ತೆ ನುತಿದಹಿಗ ಚಾಲ ಚಾಲೆ ವಾನೆ ಹಿಮ್ಮಿಯದೆ ಫಹುರು ಚೀಲ ಫೆನಿದ ತುಳಾದು ಫುಟ್ಬೋಳ ದಂಡುಂ ದೇಶ ದೇಶೆ ದೇಶ ದೇಶೆ ಫೋರಿ ಫೋರಿ ವೆದಾನ ಆಶೋ ಆ ದೇಶ ದೇಶೆ ಫೋರಿ ಫೋರಿ ವೆದಾನ ಆಶೋ ಆ ದೇಶ ದೇಶೆ ಫೆನಿ ಮೊಳು ಹುನರು ಕುಳುಂ ತೆರಿಂಗುವಾಗ ಮೇ ಫೆನಿ ಹುಮ್ಮಿದು ಮುಬಾರಾತು ತುಳಾಗ ಮೇ ಮಕ್ಸದ್ ಹಾಸಿಲ್ ವಾನೆ ಗಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀ ತುಳಾದು ಅಮಾಜೆ ಗಮೆ ಚಾಲ ಚಾಲೆ ವಾನೆ ಹಿಮ್ಮಿಯದೆ ಫಹುರು ಜೀಲ ಫೆನಿದ ತುಳಾದು ಫುಟ್ಬೋಳ ದಂಡುಂ ದೇಶ ದೇಶೆ ದೇಶ ದೇಶೆ ಫೋರಿ ಫೋರಿ ವೆದಾನ ಆಶೋ ಆ ದೇಶ ದೇಶೆ ಫೋರಿ ಫೋರಿ ವೆದಾನ ಆಶೋ ಆ ದೇಶ ದೇಶೆ ಎಕುವೆರಿ ಕಂದಕ್ಕದೆ ಮುಂಬದ ಹಿಗುಳುಂಟಿ ಮುತಕುಂ ಎಕುವೆಕಿ ವಾದಕಿಯ ಮಿಯದು ಮಿದಂಡುಗ ಲಾಮಸೀಲು ನಮೂನಾ ಫೆನಿಗೆಂದಾನೆ ಮೊಳು ಫೆಮ್ಮರು ಹುನರುತಕ್ಕೆ ಫೆನಿಗೆಂದಾನೆ ಫೊನಿ ಉಮ್ಮೀದುಂ ರಮ್ಮನ ಹೋದಂ ಫಹುಮಿನ ಟಾಹಮಯ ಕಶಿಂಗಿ ಬರುಲಾನೆ ಚಾಲ ಚಾಲೆ ವಾನೆ ಹಿಮ್ಮಿಯದೆ ಫಹುರು ಚೀಲ ಫೆನಿದ ತುಳಾದು ಫುಟ್ಬೋಳ ದಂಡುಂ ದೇಶ ದೇಶೆ ದೇಶ ದೇಶೆ ಫೋರಿ ಫೋರಿ ವೆದಾನ ಆಶೋ ಆ 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 ದೇಶ ದೇಶೆ കുളിവരു തുള നമ്മും ഫുട്ബോളാൻ കുളിവരു മുബാരക് വിധാന ഹിന ഇതാ കുളിവരു ഫോരിഗ പിഹി ഫൻസവീസ് ഔ മഗതക്കെ കൊഷാദേനി ഉജാല ഓ ഓ ഓ ഉജാല
ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೇವಣ್ಣ ಹಾಫ್ ಫೆಶುಮ ತಯ್ಯಾರಿಫ ವಾಯಿರೋ ದೆಕ್ಕುಣು ಕಮ್ಮತಿ ಮೆವಣಿ ದೇ ಬದಲೆ ಗೆನ್ನ ತಯ್ಯಾರಿಫ ಈ ಜೋಸಿ ನಂಬರ್ 26 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೌಶಾದ್ಗೆ ಬದಲುಗ ಜೋಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಹಿನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೋಸಿ ನಂಬರ್ 23 ಮಾಮೂನ್ ರಶೀದ್ಗೆ ಬದಲುಗ ಜೋಸಿ ನಂಬರ್ 6 ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆಮಿರ್ అది थोड़ा फुटबॉल बार इतिहास फंसवी होगे सेमीफाइनल देवण मैच का टारगेट फुटबॉल टीम అది देखो गमत बद्द कोरा मैच के देवण हाफ बेंतर नंबर हबा दनवा ದಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಫ್ ನಿಮಗೆಂದಿ ಏಕೆ ನತಿಜಾ ಯಾಕೊಂಡೆ ಟೀಮ್ ಎಬರುವೆಗೆ ಚಕ ಪ್ರಥಮ ಲೀಡ್ ನೆಗಿ देखो ಕಮತಿಂಗ ಟೀಮ್ ಗೆ ಅದೀಮ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕೊದ್ದಿ ನಡಾಯಕ ಮೇಗೆ ಫಹಂ ಫಾಟೆ ವಣಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫುಟ್ಬॉल ಟೀಮ್ ನತಿಜಾ ಎಬರ್ ಕೊದ್ದಿ मैच का ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಎಮ ಮಹಿಮೆ ಕೊಡ್ತಿರೆ ಇಶಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಟ್ಟು ನೆತುಮಾಯಕು ಟೀಮ್ ಕೊಮ್ಮ ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಣೆ ದೇವಣ ಹಾಫ ದೆ ಬದಲಕಾಯಕು देखो ಕಮ್ಮತಿ ನುಕುತಿ ಜೋಜಿ ನಂಬರು ಹದ್ದಿಹ ಹತ್ತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಹಿನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅದಿ ಜೋಜಿ ನಂಬರು ಹಯೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆಮಿರ್ ಕೂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಆದಿಲ್ टीम गए फातू हसन आया Karo, ayan kuri dam se kuri ane Rusdan. Ura sada afan. नेमे बदल रखे नुकोई मोहम्मद शाहिन इब्राहिम देखो कमत टीम गा दिफा को लंजे उमरों नेमे सादा आहारोगे कुलुंतेरे अदि मीगे तर मैच गा टीम गे फुल बैक कुलमन जोजी नंबर 25 मोहम्मद नबील बारात का नबील के फरात मोड़ कुलमे पेडिगे देने उमरों 16 आहारोगे कुलुंतेरे कम पहा को लंजे ನೋಡುಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನೊಬಾವೆಗೆ ಮಿದೆ ಹೆಂಗ ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಬಿಗಂದ ದೇಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಚ್ಚ Simon pahatong kure fono adi bola ईमान बोलूं करे जसाई तौशीन बोला हो दा टीम के इसमें दाऊद अरिमती बोला कंट्रोल को लाए रे बेरू एना करे के नबील में मसा करून इसमें दाऊद बेर के मसा के मिफहारो इस बार रंगलो बोला हो दा बोला बेर को लाफ में टीम के कोण सीना नगादिन सीना नगादिन बोला एरे तेरे मी फारो की पर कुरे न कोई बोला पंच कोली नाइल
මෙතක හිසාබු ෂූට් කුරි බෝල මිෆාර දඩියෙන් අමාස කෙමෙද කීපර් නුබා පොසිෂන් එක හොරි දෙවන පාර ෆාටේ බෝල ෆොනවා දියරු දෙමෙ කීපර් ෆාවුල් කොෆ මිවණි දෙවන පාර රිබවුන්ස් නුකි බෝල කීපර් අටෙම්ප්ට් කුරිරේ බෝල කීපර් ෆාවුල් කුර්මායකු रेफरी जो में दीफनी फाटे फनवा बोला गोदा अमाज में से कुरिन कीपर कुरी फौदा गुलिगे रेफरी जो दीफमी वनी मैं फुरतम हाफ गे मिदका हिसाब नाइल फनवा दी बोल है तडे अमाज कीपर नो बा पोजीशन के होरी ये बाउंस ने कोई बोल है इसमें दाऊद मसे कुरी तडे ओळगा कीपर फाउल को फवनी Narmatiga keeper Farwa demo meanani goalkeeper Ismail Rashid se Farwa deno fa kolan fashan tayar mo menani Reteren di fejum intishal kure fonwadi nail hare mecha fonwadi bola abil berwan du ko ledon dekunu kamati fate shakari eretera urasko de masay kuri bola mi faharu देखो कमते कुलंतरी बोल होदा सीमान तो अनेक कैस बोल गेली के में देसीना अब्दुल्ला टीम के ईमान हाफ गेम में तो का हिसाब में फारस फोन मार हम जाए गो के बोल दिफा करे कुरे जैसा बोल फाटे मेरनी फाटे अरे मिटिंग एरिया तेरे हुरस को दिन बोल देखो ना टीम के फुल बैक जोजी नंबर है अब्दुल्ला मेरे बोल ब्लॉक करी सीमानु करेंगे दी बोल टीम के फातन रुशदान बोल हो दी मोडू मैं तेरा कुलम बोल टीम के अब्दुल्ला सीमान खारे में रीच बीट को दा मिफार कुरे जैसा बोल इसमें दाऊद ईमान अगादिम बोल
ආමිර් මිෆාරස් බෝලෙන් ජෙස්සායි තහුෂීන් තන් කොළ ෆහතු සීනා කුරේ ෆොනවාදි බෝල ආමිර දිබිගෙමිද ආමිර් අයා තිරිතිරින් කුරේ ෆොනවාදි බෝල හයියාන් මේරණි අර්මතින් හයියාන් ස්ථාන් කාරින් බෝල කොන්ට්‍රෝල් කොල්ලා සපෝට කොළතර නැතම මොඩකොල්ල එරෙතෙරෙන් අදීම එරෙතෙරෙන් කොන්ට්‍රෝල් කොල්ලම මිෆරේන බෝල ගෙදිගෙන් මිදි රයිඩ් ස්මදාවුත් කසදීම් බෝල හොදා එරිය බේරු පහත කොළ මසක කුරි බෝල පාටේ සීනා අබීල කොමසර අනේ වෙගෙන් දඩමති ගොෂෝ වෙලම්මති කුරෙන් එදි බෝල ඉම්තිෂාල් පහතුම් බෝල හොදා ෆනි නබීල අනේ වෙගෙන් දඩමති ගොෂෝ වෙලම් තුමායි කොයන farwa dinama referee ishara kofu miwan අද නබීල් බදල් කුරම් බෙන්ච අයියා නිෂාරයි කොෆි ටීම් ගේ ෆාතක රංගල කොළඹ දක්වන සුවාන් කොළොන්තරේ නබීල්ලකි සීමානු ටක ටීම් ගේ කොළොන්තරෙන් බෝල හොදා සීනා මෙදු තෙරේ අබ්දුල්ලා ටීම් ගේ අරිමතින් ෆුල් බෙක් මෝඩ් කුරේ ජෙසායි බෝල ඉස්මයි දාවූද් එනකාරික ඉම්තිෂාල් මිහුරි ඉම්තිෂාල් ජසාලි බෝල ඉස්මයි දාවූද් ෆාක ජීෆ බේරමිදේ ගෝ කුරමතින් ජහම දෙවන හාෆ ගෙන බදල් තකායකු සෙන්ටර් ඩිෆෙන්ඩර් ගේ මගාම කොළඹ දෙන මේ කුරේ මෙතේ කොළඹ ගා සීමානු කස් ඉම්තිෂාල් ෆුල් බෙක් ගේ මගාම ගේ ෆෙනි ගේ මිදන් ආමිර් क्लियर को दी बॉल नाइल टीम के फातन रुशदान अब्दुल्ला और कोरे फोनवा दी बॉल फाटे टीम के कोरे हसन जैसा के फाटे मेथेरें सनकार बीट कोल्ला सीमान देवन फारे बॉल अतलाफनी अदीम कोरे दांगलम के तेरे कराय देना तुम बॉल होदा इसमें दाऊद අරිමතින් මිෆාර එරෙතර හොරස් කොදින් බෝල තහුෂීන් ෆහරුන් කුරේ ෆොනවාදි මාමතින් බෝල බේරම්මිදි යක බදදෙන් මිගෙන්නනේ අනියාවගෙන් ෆේබි නබීල්ගේ පදල්ග ජෝසි නම්බර අෂාර අරීෂ් कोले मैंने कौन नहीं अति जोजी नंबर 11 शाही मूसा कोले मैंने कुती सीमाणु के बदल
Fate Sina arimacha jasai bola Tahushin merani Tahushin nama isnu de bola bere famivani Shahia den jasai bola mi far gedege midi fate area teren counter attack jagen hoda fonwade hamada goda masna midi warang hus fursate demme dibigen dia target team fate area tere jagen hoda fonwade bola na wat fen fonwade hamada goda masna mi far midi Adil team ge metera mekone San fonwadi bola block එක මිදේ ෆාටෙන් ෆාර සේරතර වන්නම සේකුරේ ආමරේ bola clear කොල්දම සේකුරේ ෆාට ගෑක ජීෆ bola බේර ෆමිවනි ආයා Karim bola hoda Kuriya merani Arimatin Rusdan ena kare Rusdan kare beat kollu maayako mi faharu ngol boda arimache me raid kare maseke me karana ade saya Kuriya dan olum ge terege de me aya tum bola bere famivani Iman team ge full back nai bola fan kore jeda kore fonwade bola riti bola mi far fate keeper sar boda kore game hori keeper nokuma bola block off awani musara ka epe kore dem area beram keeper bola attempt kore rena atuka jehunu kaman nam referee to jehunu kaman nimma fan nuwe Amir fahatum bola hodan ulum ge terege Tahushin fa ko fene German libege mide target team chika baki 30 minute ge kolun tangol 4 ge dako mehar fene ge medani Target team ge jehum kore fonwada Sina bola kare Sina Sida gola dimada fonwada keeper bola difa kore demme Hayyan de koluntere kare maseko fa mettere miharu harimacha riti bola en aya me kulni aya Faharung area terang horosko de masake kuri bola shaina rangala neri hurevuni arimatin bola bere famivani counter tegu rangalu fursate de me aya dibigen dia Iman menurut Karim adim Karim bola hefang hari macam jaheda team game metereng Abdullah kasih Iman kar de Arish bola ber gol lafani Tahushin
nagadi bola Faris Amir bola block kori Abdullah bola control kolumako Amir Foul kofani half game medaka hisabun jehme dibegen mechoke furtama rindu card badalaka kolanu koi Amir dakaf meni jersey number 6 Abdullah Amir taga team ge jon kore fonwada bola kaare ge team ge forward faate me hori faate sita gol amaz ko fonwada bola kipa to ko jefan ko dande waloga sinavis bola mase kore etano kipa difa kore nas dena fara bola eldum ge kore Abdullah kipa fa ko fami woni Shahi Harish Arimatin bola control kolla team ge Adim Adil meteren kore downlom ge terega mi faro Adil bola ge dige mi de Iman Sina Tawshin Arimatin bola control kolla Amir ena kore matiga Tawshin de koluntere carrying eretera vanna mase kore etanon Tawshin vettuni intishal bola hoda team ge Shahi Musa intishal ereteren bola hoda kore fonwadi bola aya meharani Rusdan ena carry ga aya tano Rusdan faru foul ko ade aya foul kore kama referee nimmi Dekunu kama chali faje imtishal fatun kore fonwan imtishal fonwadi bola aya nudi midir fatun Rusdan aya kair bit kolla kore jehda Rusdan itu barai Rusdan kola mena Nail Shahi kai Imana libege mide Iman metere Abdullah kore fonwadi bola faate illa di bola Ismail Daud merane mi faru Nakare de Harish Fahatum bola block kori Hassan Shahi Musa aneka Hassan Shahi Musa ifaron kore fonwadi bola mi faro mod Fahatum nakare Shahin mi mase korani modare metin kore dan ulum ge terege de me bola berfone don dekunu KANMATHI
තහුෂින් ටීම්ගේ මෙතර ෆාටේ ඉම්තිෂාල් කාරෙන් කුරි දාමසේකම් කරනි ෆාටේ එරිය බේරුම් එසේ වන්නමසේ කුරි ආමිරු බෝලෙන් හොරසෙඩි දෙමේ ෆාටේ කුරි දාම් තිරේගෙන කාරෙන් ඉම්තිෂාල් බෝල හොදන් උළුංගර ෆාල් කුරිකම කොමසරක එපී කුරි නමස් රෙෆරි ෆාදකම නිම්මා ෆෙන් Adi Sinaya referee do card da kaf mane boda bedane referee ge nemunta kamedu akolo boda ibe kurma golugen kama Kurun katagen Sina ere telefono adi bola kiipa bola difaa kofawani Shine arimatin bola control kolla ade Shine ayay danger sada mase kore kurin geligin de bola target team ge kulun terin iman bola ayku Sina Fate dan fara Sina return bola kole mase kuri dekunu kam team ge kulun terin bola hoda team ge Hassan Ayaya arimatin aya kuriya merani ana kare Rusdan bola hura sala afani Adil neteren kure damase kurani ari macha jeda ana kare ka nail karen kure da olum gatere ka de nail fau kuri jehome libige mide de kono kamati team Aya ere telefono adi bola far mod bodon kuri fono adi are matin bola bere fami mani ekono kam team ge don Shahi Musa bola kuri engelanim Intishal kure jesa bola center saka tereng Adil adim ge kurin isma Daud Fata kulum bola Iman Shahi team ge meter adima kole masake kuri bola ge lige midi
Kasayan Adil Sendasaka Tere Toshin Karimis Kure Jeda Adi Sadi Denakari Dik Kuluntere Horakatar Manarmicha Fonwa the ball Aya ball Hifa Meter Jeda Kurimer and Adisaya Jagging Hoda Ride Kari Kuredan Ulumge Terega de Menakari there Ride Fau Kurimi Jehome Libigem Midi DHEKUNU KANMATHI team target team badalem migennani team ge kuriya kulumma ismail daud mi fabani jozi number 47 ismail daud ge badal ge jozi number 11 mamduh muhammad kulam minukunani Kalau hisab kon dibi fa jong aya kuriya fonwada bola kariga aya fonwada bola kipa to ko jifa devona fara tawshin fonwada adera rusdan fonwada bola dandiga jifa kolumge tereyanga rokatare gotaka dia bola demme kliya kodan kolumge tereyga ba koladi furta fonwadi bola keeper atuka jifa ronku machaka gotaka vetunu rusdan kliya kolla maseke kore tanun huras dandiga jifa kolumge tereyanga बाकी सादा मिनट के खोलो मैच का एक गे नतीजा है कुन देठी में बर छे बर वे कम गवान में नतीजा नहीं रहनी पेनल्टी शाही मूसा मिलहाफ के तरह मित्रों का कार्य कोरे फनवाद बॉल हम दो ब्लॉक कोरे सीना कोरे फनवाद बॉल पाटे दें फनवाद बॉल है कोरे इम्तिशाल बॉल होदा फातु हयान Sina karen kore dam terega sina mi fare na tum bola hodi hoda kore down terega de me hayan bola ber kolla afani Hayan kore down ke terega mi far hayan bola ke den den farak block kore bola nail Rusdan de kolun tere kare masai kofa kore jessa bola sina
Team Garimatin Fate Kure Merenemi Far Fate Eritera Vadefa and a Karag Hassan Muhuri Kure Jesai Bol Imtishad, they became the Imtishad Adim Adil Aya they couldn't carry and Kure Jesai Bola Amir Bola Kure Meren Amir Kure Dangolum Getereg for any bola Gede Medeiros Dan Fatum Bola Hodi. Abdullah Arimatin bola control the head telephone on the massacre ball Imtishad bola Bodun Jesai Hassan Kure Fonwa the ball team captain Adil Amir Arimatin bola fine Kure Eritera one massacre Kurani Carlos Rusdan and Horasala funny Aya Shine and a bear and bola control Kola Mifar Fonwa the bola go keep a bola the far off one. Fate San carrying a bear and bola control Kola Far Hassan bola Hodang Ulum Geterega Fate Falco Fernie Rangal Hisapo and Jehomel the big midi Sinaya was commissar again and vegan Dalamati go show with them or go to Munti. Adi Sina Tokol series aneka boda bedene na bado kuram sishara coffee Taka team ke jam kore fonwa da bola kare ke faate mi hori rangal hisab kon de bifai jam faate fonwa bola mi faru dari kare ke hori Iman jassa di bola go rongomutin ga gotaka clear ko di demme Nakas Taushin bolon kore fonwa di go damaz ne bola beer mi di rangal fursate Fate Fonwa the bola, Iman, Dandi Kare Guru Jessa the bola, Adil bola Kulia Koli. Taushin, Tim Game Metereng Abdullah Fatam Mikoni, Mamdu.
kure fonwadi bola adil mifar hoda kuriya aya arimatin bola control kolla nail kairi team ge meteren adim kairi mamdu kairi beat kolla team ge arimacha shahi musa ere beer fonwadi hamada mifaru keeper atuga ji feretela mamdu gaage jifa fahata midi konaraka bola beeruwegen midi keeper atuga jifa nekui bola dan clear kolla mase kuri dana mamdu gaage jifa bola beeradi neku badale migena sinage badaluga jozi number 20 maish muhammad kola menuguti DHEKUNU KANMATHIge kona ayya nagadeni ayya nagadin bola mifaru dan fahatun e bola kuliya kolli amir fonwadi hamada ma matin bola beeramidi michuke adde first one metke kulun kuriyam miden ades furtam half ga fenigen dia dedanda ko ek ek natija ko dechim ebare famewani පාටේ මිෆාරු බෝල එමෙරණි කීපර් සරබඩ කුරීක කීපර් වර රංගල රීඩු කොෆේ බෝල දිෆා කුරි kar arisha bola gedige mide tawshin arimatin bola hefain kure jeda ere tera wadifa tawshin mifar huras ko demmasake kuri bola intishal gaga jifa konaraka bola beera midi පාටේ බෝලෙන් attempt කරේර මිෆාර ඔෆ්සයිඩ් මගාමෙග්ග මෙහොරි ere telefono adi bola Hassan bola hoda team ge aya me half ge teren arimatin bola control kolla kure deve thomas e koramen nice karim metere jehiduma ko faras aya bola hoda meteren mifaro sudan karim beat ko dan mase kure dan dologa aya vettuni mamdu faate metere jesadi bola arish bola hoda shahi musa anika sarish kure fonwadi bola ayan bola menane adim arimatin kure jeda ere teren adim bola kure damase kure na kare de mamdu konaraka bola beer kolli de kolun tereka ane avegen dadamati go shovida meti ayan adi rusdan बाकी 2 मिनट के कुड़ो मैच के फिर हम गुत के कुड़ो हम
Hayyan nagaadin kona mi faharo Maish bodon kure fon adim tere fonwada masay kure bola mi faharo Iman bola kuliya kolli Adil Aya kure dama masay kure tanu raid bola hoda af kure merani Fate Amir Karim bola fan kuri jeda eretera mi wannani Fate Adis Fate wannam masay kuri dandologa demme Fate vettuni Adil Shahi Musa Tim Gary Matin Shine te kulun tere kare masay ko Hayyan bola yaiku Harimeche fonwadi bola mi faru Imtishal ereteren control ko fonwadi hamada mama tim mi faru midi ade mechege fahu wagut koluge terega li naga mulin hus fursate imtishal dibige midi ereteren bola control kolla fonwadi hamada mama tim bola beera midi ade tekonu kammati team ge fullback Ahmiravis kommisare ge ane avegen danamati ge osha wela me tene farwa dinuma referee ishara koffa mi wani ituru wagutu egotuka 2 minute ge kulun referee dekki यहाँ पे नतीजा है कमें जेवर वे जन्म नतीजा नहीं रहे नहीं पेनल्टी Iman control kolla kuriya fonwadi bola Fate merani mi faru sane bola block kuriya Shah kuriya jasa bola Adil Amir team ge metteren adim kore dam terege Iman bola hodi Amir atuka demme jehoni bola block koran ulum ge terega right Abdullah Harimeche fonwadi bola mi faru Tahushin Harish Karin kuri dama sekone eretera wadifa mi faru Uraskodini Fate ena lumai ko adim bola clear kolli adim avis komisare aniya eretera osha weda meti uraskodi bola kipa bola difa kuri Mia komechuge furiham wagutuge kolon nimige midi ekege natija ekun dechi me varwegin enkam natija nereni penalty shootout ga furtam half ga dedando sfenigen di mechu fashage mechuge kuri kolo adim kamyab kodi nadaya ko dekonu kamatin lead unegi namesege fahum furtam half ga
फाटे नतीजा एवर कोदिनी टारगेट फुटबॉल टीम मध्ये 1/2 का दांडे फिनिगेन गोस्फेन हुए come team का बस फर्स्ट पेनल्टी दिबिगेन दान कोडे रिकॉर्ड तेरे के मैच का पेनल्टी शूट आउट फिशिगेन दान फाइनल के फहु जागा दिबिगेन दा टीम कशार वगेन दान पेनल्टी शूट आउट फहु बारात के फाइनल के फुरतम जागा होदा फनी क्लब थोड़ी है देंगे ये कौन सेमीफाइनल फुरता मैच देंगे के गया नतीजा कौन कामयाब को गए मियोगो तैयारो मिदनी पेनल्टी जेहुमंग पेनल्टी जेहुमंग हमजेफावनी दांडुगे उतुरुकोला ಅದೇ ಪೆನಲ್ಟಿ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಅದೇ ಟೀಮ್ಗೆ ಕೊಳುಂತೆರಿ ತಯಾರು ಎಫ್ ಎಮ್ ಮಿಚುಗೆ ಫುರತ ಪೆನಲ್ಟಿ ಕುರಿ ಫೊಣವಾದಾಣಿ ದೆಕೋಣು ಕಮ್ಮತಿ देखो कम टीम के जोजी नंबर हाथे हयान पुरतम पेनल्टी कुरे फणवाद मिदनी मी मैच के फुरतम पेनल्टी जेहुमटक मी तैयारवनी दक्षिण कम्मती जोजी नंबर हाथे हयान हसन हुसैन हयान
ಫಣವಾದಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಗೋಗೆ ಮತಿ ಖಣಂಗ ಮಾಸ್ಕೊಲ್ದಾಗ ಮಿಚುಗೆ ಫುರ್ತ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ದೇಕೋಣು ಕಮ್ಮತಿ ಮಿ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟೀಮ್ ಗೆ ಫುರ್ತ ಪೆನಾಲ್ಟಿ फाटे कुरे फणवादन टारगेट टीम के फुरता पेनल्टी जर्सी नंबर 12 मोहम्मद फासिर फाटे तिरी तिरी फणवाद पेनल्टी गोगे तिरी खणंग मास को दाफ में वणी टारगेट फुटबॉल टीमों में से टीम के फुरता मा पेनल्टी कामयाब कुरी मी देखो कम्मती टीम के देवाना पेनल्टी जेव टका में तैयार वनी जर्सी नंबर दी है आदिल अब्दुल रहमान देखो कम्मती टीम के कैप्टन आदिल टीम के देवाना पेनल्टी कुरिया फणवादा टीम का हिमने में तजुर्बा कार एक कोलंतरिया आदिल फणवाली पेनल्टी कीपर के वर रीत सेव में फारो गो कीपर बॉल दिफा को फमी वणी देखो कमत टीम के देवाना पेंटी ना कामयाब वेगे मिदी एंकम लीड नेगुम के फुर्सत में हारो टारगेट फुटबॉल टीम में होती टीम के अब्दुल्ला देवाना पेनल्टी कुरे फणवादानी टारगेट फुटबॉल टीम के देवाना पेनल्टी जर्सी नंबर 21 अब्दुल्ला मोहम्मद फणवादी पेनल्टी गोगे तिरी कणंग अमास को जाके पेनल्टी शूटआउट का टारगेट फुटबॉल टीम लीड ने गेमी दे पेनल्टी विस टारगेट फुटबॉल टीम का में को फने अब्दुल्ला में फारो और बड़ा तिरी खाना बोला मास को ली देंगे को पेनल्टी शूटआउट का मिहारो टारगेट फुटबॉल टीम करेगा आदि देखो कम टीम के टीम वन पेनल्टी टीम के डिफेंडर हसन अब्दुल लतीफ कुरे फणवानी हसन तिरी तिरी फणवादी पेनल्टी मी फार गोल अमास ने मिदी टीम वन पेनल्टी बस ना कामयाब वेके मिदी देखो कम थी के टीम पेनल्टी के तेरेंगा दे में पेनल्टी टीम कामयाब कोफा में वणी अंगम पेनल्टी शूटआउट का लीड ने गुम के फुर्सत ये फुला करूँ फुर्सत में टारगेट टीम पेनल्टी कुरे फुना टीम के डिफेंडर राइद टीम के फातु का मुहिम दौरे गदा कुरे कुलंतरे हसन राइद की मिमिचगा राइद फुनवा पेनल्टी गोगे मेदंग अमास को लागे लीड फुला कोफा में वणी पेनल्टी शूटआउट का तीन एक टारगेट फुटबॉल टीम करेगा देखो कम टीम के हाथ रोना पेनल्टी कामयाब कर मजबूर पेनल्टी है पेनल्टी कामयाब नो जना मैच दिबिगेन दान टारगेट फुटबॉल टीम आया पेनल्टी कुरिया फणवानी आया फणवादी पेनल्टी गोगे खणंग अमास को लाफनी देखो कम टीम के देवाना पेनल्टी कामयाब कुरी तीने दे पेनल्टी के स्कोर के नमस मी पेनल्टी कामयाब को गेम फाइनल के जागे होदुम के फुर्सत टारगेट फुटबॉल टीम में होती पेनल्टी कुरे फणवादा में टीम के डिफेंडर रुशदान फाइनल टारगेट फुटबॉल टीम गेंदुम के फुर्सत रुशदान के मतीगा रुशदान फणवादी पेनल्टी गोगे तेरेंगा मास को जाके मुबारक के फाइनल के फाउजा का टारगेट फुटबॉल टीम होदा फमिवणी पेनल्टी शूटआउट का हाथरे देगे नतीजा को थुल्हा फुटबॉल मुबारक इतिहास फलसफी हो गए फाइनल के देवना जागा काशा
ಫೈನಲ್ ಗೆ ದೇವಣ ಜಾಗ ಕಶವರ್ಮಿ ಕೊರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಮರ್ಹಬಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ मैचुगे पुरे वगुतुगे कुळु निमगिंदे एक एक गे नतीजायकुं एवरुगे याको पेनल्टी शूटआउट गा हतरे दे गे नतीजायकुं पेनल्टी शूटआउट कामयाब को बारात गे फाइनल गे फाहुजा गा टारगेट फुटबॉल टीम कामयाब को फाइनल बारात गे फाइनल मैच बुध दो कुळविगिन दाणे मैचगा हेमकम बद कुरानी टारगेट फुटबॉल टीम अदी कदा थोड़ी हेली मैच सानते बे फोन ना वगुतुं गणसे ना कमे हा हिसाब मैच गे लाइव कमेंट्री निमादा वके दाण मस्ताम लगे